Online Manipuri numidangi pau yengbiriba pumnamang puthoi lai somna khurumjari ahanbada maroiba pau. Jiribam molbung maitai khulda Kuki Khutlaipaibasingna Nongei Kaptuna Landarkhre handuna mai thabada yum taret mangtakre nupi ama leikidre. Jiribam district ki molbung maitai khulda Kuki militantsingna Nongmei amadi bom kapsinduna landarkhiba si tara tarerak sukre. Ngarang numidang pung 8 rom taba matamdasu 19 lak suba oina Kuki militantsingna molbung maitai khulda Yairol Pokpi Mar Village Romdagi Nongmei amasung bom kapsinduna akanba mawongda Landarkhre haidi. Pau che asina thodok thokfamdagi phangba paugi matung innadi Kuki militantsingna molbung maitai khulda Nongmei kapsinduna landasilakpa asida khunjasing samji khainaduna lanjena ki loinana mafam aduda leiriba khulngakpasingna handuna nakal animakta Nongmei kamnaki. Chairak aduda Kuki militantsing aduna molbungda leiba maitaigi yum khara mai thanaba honarakhi adubu khudakta khulngakpasingna Nongmei Kaptuna tankhaikhibadagi yumsing mai thaba ngamkhide hairi. Pausina hai masigi matungda Kuki militantsingna amu hanna Nongmei kapsinduna landasilakpadagi khulngakpasingna handuna Nongmei kappadagi Kuki militantsing chenki loinana Yairol Pokpi Mar Village laiba yum khara sakhangdabasingna mai thaki maduda yamdrabada yum taret rom mai chaktuna amangata thoki chairak aduda Kuki militantsingna Nongmei kapsilakpadagi maikai anida Nongmei kapnabada Josangkim Mar kuntra humdoi mapuroiba ngulthangsang Mar Kuki Nupi ama Nongmei na panduna sikhi haidi. Yum thaba aduda school amasung maina chaktuna amangata thoan ki leikhidraba Mar Nupi adu hairiba private school asida oja Oibi Nupi ni su haidi. Pausina hai thodo asi thokraba matungda molbung maitai khulgi khunjasing safagadaba mafamda lanjena duna leikhi aso apan amata yaukide thodo asi thokraba matung asi ayuk Jiribam district police ki district SP na luchingba police team ama thodok thokfamda changsinduna akanba mawongda ngaksenbagi thabak lokhatkre. Makhatana nakalani makta khuthoknaba leikidre adubu ngasi numidang kari thoklagadage haiba tamba ngamdabana maram oiraga khunjasing leitana leinadre hairi. Finance Commission gi mihut kangbuga chief minister amade tai minister singa unaduna wari sanakre. Ngarang Manipur da thunglakiba 16 suba Finance Commission gi mihut kangbu amaga Manipur gi chief minister and Birena luchingba cabinet colleague amadi official singa ngasi chief minister secretariat ta unaduna wari sanakre. Wari sanakiba aduda Power Minister Thongam Bisorjit, CAF and PD Minister Laisangthem Susindro, PWG Minister Govindas Konthaujam, Health Minister Dr. Sapam Ranjan, Education Minister Thongnaujam Basanta Kumar, Social Welfare Minister Haikham Dingo, Transport Minister Khasim Basum, Chief Secretary Benit Joshi, DGP Rajiv Singh Yaungna Manipur Laingaki, Makok Thongba Official Singh Sarugyaki, 16 Finance Commission gi Maikaidagi Commission asigi Chairman Dr. Arvin Panagaria na luchingduna mahakiloina bi Amit Panagaria Secretary HS Ridvik Pandey member singda AN Gaha Anay George Matthew Dr. Manoj Panda Somaya Kanti George Yauba mihut kangbu amana saruyaki unaduna wari sanabaduda centrally sponsor scheme singi khudangda state asida tharakliba senfam sing niyam chumna amadi mapung phana sijinaba tongan ba economic sector sing chawkhathanaba granin Ed PB naba proposal yauna khanaba project sing paikhanaba matangda maroina khanaki Finance Commission gi maikaida gi su state asida sel thungi maramda su chakhut hanaba hiram kaya da ningthina thabak paikhanaba gi matangda wafam sing su phukhatuna khanaki hairi amaromda 16 suba Finance Commission gi mihut kangbu adu ngarang state asida thunglabaga loinana chief minister gi banglo da lengang sinduna taram na okhi thorom adu da lamdam asigi nat ki oiba thorom sing utkhibaga loinana akhanaba chaklin su chaminaki hairi sorepa gi kedar mari fare None district ki Kambiron Puilon village talaiba masagi chai kulumdorom suraba railway the driver oina laiba Josu Kamai kauba mioi ama fabagi mari lenana aina thingkraba Manipur gi lalolup sorepagi mioi mari Manipur police ki team ama ngarang Imphal East district ki urup mayai lekai da thiba humbagi thabak chathabada fare haina police ki pau amana hairi faraba mioi mari adudi hijam Nikhil Singh kuntaret hijam thanglen maidai kuntra Thongam Ningthem Singh kuntragani toy Govin Elangbam kungataret kawi faraba mioi mari asidagi SLR Nongmei ama 303 rifle ama Maruti Gypsy ani amadi atai polam khara su recover tawba ngamle hairi faraba mioi sing asi police custody da thamduna hojik wahang paung chathari hairi editorial kalamau kangla paw dagi lokhocherake lengak pathapta Manipur gi apun basaktam ngangnaba singkhak hapa Manipur gi apun basaktam matam pumna maki oina ngakna thamna kari tharang lokhatkadage haibasigi matangda lamdam asida lairiba political parties sing civil society loop sing intellectual sing amadi akhang ahe singi oiba mifam pangthoktuna khana nainaba matam oire lamdam asigi mangjil thaba CSO singi luchingba singna punna khana nainaba miyamgi oiba mifam pangthoktuna lamdam asigi apun basaktam matam pumna maki ngak senduna thamnabagi damak India gi lengak pathapta Manipur gi oiba tonganba
आर्टिकल नत्रगा क्लोज अमा हामनबा लोगी ओइबा करी थौरांग लौखटकदगे लोइनना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबलीना अपुनबगी सक्तम ngak senaba tonganba आर्टिकल अमंग लेंगाक पथापता हामनबा वारेफ लौदुना वारेफ अदु सेंट्रल गवर्नमेंट दा थाबगा लोइनना लेंगाक पथापता यहोनबा पॉलिटिकल की ओइबा प्रेशर पिफम थोई इंडिया की लेंगाक पथाप की आर्टिकल 2, 3 अमसुंग 4 दा यावरिबा लेबाक मनुंगी ओइबा स्टेट सिंगी मतंगदा अनोबा स्टेट सिंग लिंखटपा नत्रगा अतोपदा याउसिलहनबा हाइबसिदा लोगी मतुंग इन्ना पार्लियामेंटना मतिक चारे हाइना खनबा वाफमसिंगदा युमफम ओइरगा अनोबा स्टेट अमा लिंखटपा नत्रगा अतोपा स्टेट सिंगदा अनोबा लम हापचिनबा याय पार्लियामेंटना सेंबा लोगी आर्टिकल 2 की मतुंग इन्ना यूनियन असेदा अनोबा स्टेट सिंग हापचिनबा नत्रगा लिंखटपा ngamhali मतंग असिदा पनबा याबदी आर्टिकल 2 दा पार्लियामेंटना पीबा अखनबा मपांगल पावर अनि अदुदी अहानबदा स्टेट सिंगबु यूनियन दा यौहनबा मपांगल अमदी अनिसुबदा पुमनामु नौबा स्टेट अमा सेमनबा मपांगल पीरी अहानबगी असिना निंगथिना खुल लिंगलबा पॉलिटिकली ओइबा कांगलुप सिंगबु यूनियन दा यौहनबगी वाफमनी अनिसुबदा असिना हाना सुंगै लेरमदबा पुमनामु नौबा स्टेट अमा सेमगटपगी वाफमनी मतंग असिदा निंगसिंगनिंगाई ओइरिबदी आर्टिकल 1 की क्लोज 3C की मतुंगिना यूनियन असिना लौसिलबा लम टेरिटोरी अदु इंडिया की लम हाइबदी टेरिटोरी ओइरे हाइबसिनी अदुबु अनौबा लम अमा लौसिनबा नत्रगा हापचिनबदा पार्लियामेंट की अयाबा लौबगी तंगाई फदबा लेते अदुबु इंडिया लेंगाना लौसिलबा लम अमा इंडिया की सरुक अमा ओइजरबसु लोगी थोंगदा पुसिनहन्नबगी दमक्ति आर्टिकल असगी मखादा लम अदुदा इंडिया की अनौबा स्टेट अमा ओइना लिंखटखिबा नुमित्तगी लौरगा पार्लियामेंट की ओइबा लोगी वारेफ अमा लौगनी नत्रगा लेंगाक पथाप की आर्टिकल 3 की मखादा लौसिलबा लम अदु हाना लेरंबा स्टेट अमादा पुनसिल हनगदबनी हाइबसिनी अनौबा स्टेट अमा लौसिनबा नत्रगा लिंखटपा हाइबसी पार्लियामेंट मतिक चारे खनबा वाफम सिंगदा युमफम ओइगदबनी पार्लियामेंट लो सेमलगा स्टेट अमादगी लम मचेत अमा लौथोक्तुना नत्रगा अतोपा स्टेट अनि नत्रगा अनीदगी हेना पुनसिल हंदुना नत्रगा स्टेट अमागी लम मचेत अमा फकलगा अतोपा स्टेट अमादा पुनसिल हंदुना पुमनाउ नौबा स्टेट अमा सेमबा याय स्टेट अमागी पाक चौबा हेंगरहनबा याय स्टेट अमागी पाक चौबा हंथहनबसु याय स्टेट अमागी ngमखै होंदोक होंजिन तौबा याय स्टेट अमागी ममिंग होंदोकपसु ngami अदुबो हारिबसिंग असि लोक सभा अमादी राज्य सभा अनिमक्ता प्रेसिडेंट राष्ट्रपति गी अयाबा यावना पुथोरकपा नत्तबा अतोपा बिल अमत्ता पुथोरक्त्रबा तमदा ओइगदबनी बिल अदुदा पल्लिबा वाफम सिंगदुना अतोपा स्टेट अमागी पाक चौबा ngमखै नत्रगा ममिंगदा अकाइबा थोगै लैतबनी बिल अदु प्रेसिडेंट स्टेट अदुगी असेंबली मिफमदा प्रेसिडेंट पीबा मतम अमगी मनुंगदा वाफम अदुगा मरी लेनना मोट फोंदोकनबा खंगलकनी अमदी मतम अदु लोइद्रिबा फावबा ngaigani इंडिया की लेंगाक पथामना युमलोनबा स्टेट की ngमखै होंदोक होंजिन तौबा यानबगी मपांगल पीबगा लोइनना लम अमगी ngमखै कायहंदना थमगनी हाइबगी अचेपा वाफम करिसु लेते आर्टिकल असिदा पल्ली वाफम सिंगना युमफम ओइरगा अनौबा स्टेट अमा मवोंग कयादा सेमगटपा याय आर्टिकल 3 की क्लोज सी दा पल्लीबदी स्टेट अमदगी लम मचेत अमा फकलगा तोपा अमदा हापचिनखिबदगी स्टेट अमगी पाक चौबा हंथरकपगी वाफमनी पार्लियामेंट स्टेट अमबु पुलप ओइना कक्थलगा अनौबा स्टेट अमा सेमबा नत्रगा तोपा स्टेट अमदा हापचिनखिबसु ngami आर्टिकल 3C की मतुंगिना स्टेट अमगी पाक चौबा हंथखरबसु लौथोखिबा लम मचेत अदु इंडिया की लमगी सरुक अमा ओइना अदुमक लेगदबनी इंडिया की लेंगाक पथाव की मपांगल सिंग असि सिजिन अदुना इंडिया की स्टेट सिंगिंग ngमखै होंदोक होंजिन लम मचेत अमा फकलगा तोपा स्टेट अमदा हापचिनबा नत्रगा अतोपा स्टेट अमा सेमबा ngambagi मपांगल असigi खुदोंचाबा लौरगा मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा सिंगनारगलिबा असिना खुदोंचाबा लौखिबा याबगी फिबम लैबना लेंगाक पथाप एमएन तौदुना मणिपुर स्टेट की ओइबा तोंगानबा आर्टिकल क्लोज हापतुना मतम पुमनामक्ता अपुनबगी सक्तम ngakna thamnaba thorang ama miyam maru oina lengakna lokhatpham thoi lo haibasi miyamna semani lengak pathak ki article samdokpa amadi hapchinbasu miyamna ngami मणिपुर की ओइबा तोंगानबा आर्टिकल लेंगाक पथापता हापा ngamdrabadi मणिपुर की अपुनबा सक्तमदा सिंगनाबगी चांग हेंगलक्तुना अपुनबगी सक्तम ngaknaba lantheng matam pumnamakta mayoknakhigani।